Gerama mnyoke manyakanete buna keberesi Athletic Kambanga jashinse mochirichire chinene mono anena sorogongo rwa Nyanza ichibono chigosokia aba mnyoki abange wekisise mochirichia Nationals na boygo international kolende kolengana nenseme yuna boygo ni skuru ya keberesi ni gobatero buna serikali nyanya gosoime aso kunyara kobasira buno mulikito Ndemo Steven agotomania Aiga nase kambia chimbiro secondary ya St Peters keberesi bumachoge asigati abamnyoki baba bange bagendete kwyarigania bwasibwe chimbiro cha Afrika abamnyoki nse myaka 15 abo barairurukia bendera ya Kenya imealusaka Zambia. Nikakimbia 800 meters. Climate ilikuwa mbaya lakini nilijitahidi nikakaa namba 2. Sasa tunaelekea Zambia Lusaka. Hii ndio mara yangu ya kwanza kwenda Lusaka. Kwangu mimi nataka nikienda Zambia nikae namba 1. Ndio nikuje na gold. Lakini tulijaribu tukapitiza time yenye walikuwa wameweka. Sasa tena tunataka train tukienda Lusaka Zambia nataka kukaa namba 1 nikuje na gold Kenya. Kando n'abamnyoki aba nigongonyora abamnyoki bandase skuru bakwyarigania chimbiro che secondary ekerengo kia Nationals chiariganiria nsemo ya Hill School wasingishu omotienyi oyo kerona bete namba 2 nago gete mono anekingwa Nationals na ndement mono mbe namba 1 yende East Africa chingongo chiangira kirintu bana tukwande training twatemete kero muntagateke position ingie kumuira Nationals. Na ningwira ni coach itoke Beres Charles unungambia mon asogo twe training yesen piangwira ni principal of school itombia mon asogo tokonya endagira ni training yesen nigongkwererwa buna kwarigania aboroki bwa basichimbero negetire kenene ekinga kiendege kwengera aboroki babo noboteneri bwe skuru. They need a manpower, like they need a matron, they need a nurse, they need their coach is a desperate case because he has run these things from his own pocket. So probably somebody could take care of this personnel, give them a bit of food when they're out there. Like these children, when they close school, they don't go home, they go to camp. Now we have to limit the numbers because the school resources are so limited, we are a small school. Hatupati usaidizi yote kutoka kwa county government, national government. Tumejaribu kufikia governor wetu kupitia kwa si wake wa sports na chief officer sports, but kufikia saizi atupati yeyote. Na Kenya imesema kila mwanafunzi awe na awe na passport yake ili awe ana travel nayo, ambayo inahitaji 650. Wako watatu, hatuna vile tunaweza fanya. Nonye serikali ya kaunti ya Kisii kegendete kubeke miroberie chiskuru chiebiegwa nechigosori keberesi nigegenete eisego sirune serikali na bekorera abana abange korwa Gusii ase kambi yaye. Kitu ya pili, mwanariadha anahitaji vyakula special in a way ambavyo tukapea githeri yetu hapa kukombiti vizuri huwa ni shida kidogo. Nabona abana bamyogete bono primary chisimine chinyinge bang'akeire ntonyo eri bage skuru au ntonyo eri baga skuru au asamana talents togendere kubwaterana abaminta simwigwete tuo magoro nande tomento muki unoyo minta simbarati ne timu yaye to support yekena kigento gyoka getigarete Gusii yao kibwate amatunda sensemo ya talent simbu ya mono. Aiga na se kambia keberesi training camp gatechi kambi chengia immense ya Kenya kurwa igasiriro baria Gusii yasokiria abana babinyoki bya se chimbero ao na kwena kivuna nyere gosokia ababinyoki bene banyarire ko baba kwirukia bendera yensemo ya Gusii ebendera yensemo ya Nyanza ebendera yensemo ya Kenya ebendera yensemo ya East Africa se chimbero ao asibono kuboli kwabo nogo sirwetire byombe ao amone serikali ya kaunti ya Kisii kwena kivuna ekambia yasokiria abana abage kwa nama baga bene ya abana konyara goikere byo yabo chimbero ya nyarire Gusii kwene kivuna nyare kwa nama baga asa abana bange ko reporter ya Ndizi TV ko rwensemo ya keberesi training camp e kaunti ya Kisii area tariane